Poštovani gledalci, dobroveče vam želimo u Kragujevačkom dnevniku. Na početku sledi kratak pregled današnjih vesti. Stomatološka komora Srbije i njen ogranak u Kragujevcu obeležili krsnu slavu svetog mučenika Antipe. Tema genetski modifikovanim organizmima u proizvodnji hrane ponovo je aktualizovana sa otvaranjem poglavlja 30 u pregovorima sa Evropskom unijom, što o tom misle stručnjaci. Za sve srednjoškolce i studente koji žele da saznaju šta je novinarski i voditeljski posao, u američkom kutku organizovane radionice. U Kragujevcu održani 22. pozorišni susreti Gimnazije Srbije. Radnici Zastava oružja najavili su za sutra protest na platovu kod Krsta. Početak je u 18 časova. Tada će izraziti nezadovoljstvo povodom najavljenog modela privatizacije. Oni su danas predsjednici Skupštine Republike Srbije Maji Gojković predali potpise radnika protiv privatizacije, kao i pismo šefovima poslaničkih grupa o razlozima zašto ne bi trebalo prihvatiti predložena zakonska rešenja. Radnici fabrike ne pristaju na model privatizacije koji se nije do sada vodio interesima ekonomskog i socijalnog razvoja, već motivima preraspodele društvenog bogatstva i osvete društvenoj svojini i na njoj utemeljenoj ideologiji. Rezanjem slavskog kolača u Sabornoj crkvi u Kragujevcu Stomatološka komora Srbije i njen ogranak u Kragujevcu obeležili su praznik svetog mučenika Antipe. Ogranak Stomatološke komore Srbije u Kragujevcu postoji već 10 godina i od samog osnivanja se bori za jednaka prava državne i privatne prakse, kažu nadležni. Od svog osnivanja, ogranak Stomatološke komore Srbije u Kragujevcu okuplja veliki broj stomatologa, uglavnom iz privatne prakse, koji se sve ove godine bore da uspostave jednakost državnog i privatnog sektora u ovoj oblasti, na prvom mestu štiteći interese pacijenata kojima zakon dozvoljava pravo izbora u lečenju. Do sada taj problem nije rešen, a kako kažu u Kragujevačkom ogranku ne postoji ni saradnja sa nadležnim ministarstvom, što dodatno otežava njihov rad i ostvarivanje ciljeva. Nažalost, komora nema one zadatke koje bi trebalo da ima. Naša komora nije kao komore u svetu. Naša komora, nažalost, moram da priznam, malo je učinila za dobrobit naše stomatologije, a posebno malo je učinila za privatnike. Još uvek kod nas nemamo izjednačen privatni i državni sektor, što je, ja mislim, uopšte to je diskriminacija, jer pacijenti nemaju prava da se leče. Niko danas ne sme nikome da zabrani da bira lekare, a ovde kod nas je slučaj da novac ne prati pacijente. To bi trebala komora da nešto učini, međutim, bilo bi možda, ne znam da li bi trebalo da kažem, prvi put sada da od kad sam ja do prošle godine sam bio predsjednik upravnog odbora, nijedan sastanak nisam imao sa ministrom zdravlja. Članovi ogranka Stomatološke komore Srbije u Kragujevcu svojim sredstvima su opremili stomatološku ordinaciju na Svetoj Gori i na to su, kako ističu, posebno ponosni. Postoji ikona na Hilandaru, original ikona, i nekada su monasi se molili svetom Antipi da se moli Bogu za ozdravljenje i izlečenja zubobolje. Sada to nije slučaj. Na Hilandaru postoji savremena ambulanta koju je, donekle da kažem, donirao Kragujevac. Sveti Antipa je, znači, zaštitnik stomatologa i nadam se da će još dugo godina da se slavi ta naša slava. Ceremonija rezanja kolača održana je u Sabornoj crkvi u Kragujevcu u prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog Jovana i velikog broja kolega i prijatelja. Besplatna obuka od ideje do posla za učenike završnih godina srednjih škola, studente i mlade do 30 godina trebalo bi da počne 16. maja u Biznis inovacionom centru. Cilj obuke je da se podstaknu mladi da pokrenu sopstveni posao.
Polaznici će naučiti kako da testiraju, razviju i realizuju svoju poslovnu ideju i kako da napišu poslovni plan, kako opstati na tržištu, gde naći izvore finansiranja za započinjanje sopstvenog posla. Obuku organizuju lokalna samouprava i Kancelarija za mlade Kragujevac u saradnji sa Biznis i inovacionim centrom, Ekonomskim fakultetom Kragujevačkog univerziteta i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Zainteresovani za obuku se mogu prijaviti najkasnije do 3. maja. Otvaranje poglavlja 30 u pregovorima sa Evropskom unijom podrazumeva i donošenje zakona kojim se dozvoljava promet genetski modifikovanih organizama u Srbiji. U današnjem Kragujevačkom dnevniku donosimo stav stručnjaka na ovu temu. Kao i kada su u pitanju i drugi noviteti koje donosi razvoj modernih tehnologija, stručna javnost je podeljena. Jedni smatraju da bi uvođenje GMO uništilo naše autohtone vrste semena i da su efekti slobodnog prometa GMO na zdravlje ljudi problematični i još uvek nedovoljno ispitani, a drugi ipak ne vide da je ta vrsta proizvodnje hrane štetna. Ono što se postavlja kao jedan od formalnih uslova u procesu pridruživanja Evropskoj uniji je i donošenje zakona kojim bi se dozvolio promet ovih organizama u Srbiji. Sa druge strane, 136 gradova i opština potpisalo je deklaraciju o zabrani prometa genetski modifikovanih organizama u Srbiji. Predstavnici nevladinog sektora koji se ovom tematikom bave ukazuju na to da je deklaracija u duhu evropskih vrednosti i da je na sličan način i u evropskim zemljama ovo pitanje regulisano na nivou pojedinačnih gradova i opština. Dakle, to nije nešto otrgnuto i van konteksta evropskog odnosa prema GMO. U tom smislu konstantno uspokojavamo političari i sve ostale koji se bave visokom politikom da to nije nešto što je suprotno sa kontinentom i u političkom i svakom drugom smislu. Dominantan stav Evrope je takođe da je protiv GMO-a i to se takođe praktično sprovodi poput ovih deklaracija u Srbiji i širom Evrope. Recimo, naš grad je upućen na Italiju po pitanju poslovanja Fijata. Tamo je 20 regiona sa isto usvojenom deklaracijom. U najbližem komšiluku Hrvatska je, recimo, takođe jednodušna. Interesantno je, na primjer, da to pitanje deklaracije zabrane GMO, apsolutno zabrane, dakle nulte tolerancije, je tema koja je ujedinila inače razjedinjene lokalne samouprave. Malo je tema u ovoj zemlji koja je sva ispolitizovana, koje sve strane, sve aktere političkog života objedinjuje. Dakle, sve ove deklaracije u Srbiji usvojene su jednoglasno. Ono što delu stručne javnosti smeta su još uvek nedovoljno poznati efekti i posledice upotrebe GMO u ljudskoj ishrani. U Rusiji je zabranjena GMO hrana i mislim potpuno s pravom, jer ne samo da mi ne znamo biološki šta će se desiti sa nama i našim potomcima zbog GMO hrane, nego je problem i u potpuno ekonomskoj zavisnosti od onoga ko vam daje zrno. Znači, vi više na toj zemlji ne možete sejete svoju kulturu, nego morate svake godine da kupujete zrno od njih. Na taj način vi postojete potpuni zavisnik od njih, kao i kad su vakcine u pitanju. Nama Torlak daje jednu potpunu slobodu odlučivanja. Jer znate, sutra ako vas neko uceni za nekakvu političku odluku zato što nam za najmlađe neće dati vakcinu koja vam je potrebna i vi znate da će se deca razboliti, pa ja ne znam šta bi uradila sa na mestu naših vodećih političara. Znači, Torlak vam daje nezavisnost. Domaće sorte vam daju nezavisnost. Znači, vi ste slobodna zemlja. Sa GMO hranom niste slobodna zemlja. I definitivno smatram da treba da pustimo drage nam zapadnjake koji to puštaju, da vidimo šta će se s njima njihovim potomstvom desiti, recimo narednih 100-150 godina, pa ako vidimo da je sve super, možemo i mi da pođemo na to. A ako vidimo da se nešto dešava, nikad ga nećemo usvojiti. Da li će narodni poslanici iz Kragujevca i drugih gradova potpisnika deklaracija podići ruku za ili protiv dozvole prometa GMO, ostaje da se vidi. Za sada na snazi je zakon iz 2009. godine po kojem ni jedan genetički modifikovan organizam ne može da se stavi u promet, niti gaji u komercijalne svrhe. Novim zakonom predviđa se dozvola prometa GMO i bez tog zakona Srbija se ne može naći u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Na koji način će se ova pitanja razrešiti i da li će se uvažiti stavovi građana, stručne javnosti i nevladinog sektora, budućnost će pokazati. Zabrana posete pacijentima u kliničkom centru, koja je uvedena još krajem januara, danas je ukinuta. Zabrana posete pacijenata na kliničkom lečenju je bila uvedena krajem januara na predlog Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija kao mera prevencije.
Posete su sada ponovo moguće svim radnim danima od 15 do 16 časova. Srednjoškolci i studenti koji žele da saznaju kako novinarski i voditeljski posao izgleda, kao i da ovim zanimanjima steknu određena znanja, imaće priliku da se o tome edukuju u okviru multimedijalnih radionica koje organizuje Američki kutak u Kragujevcu. U Američkom kutku uskoro počinje i kurs naprednog nivoa engleskog jezika. Budući novinari i medijski radnici ili oni koji bi to želeli da budu imaće priliku da u prostorijama Američkog kutka ovladaju veštinama pisanja vesti, izveštaja kao i kreiranja drugih medijskih sadržaja. U multimedijalnim radionicama radiće se timski, a zainteresovani i uspešni polaznici biće u prilici da postanu deo buduće redakcije Američkog kutka. Mi smo zamislili da napravimo jednu malu redakciju Američkog kutka sa svim tim polaznicima koji će nam kasnije pomoći u reklamiranju, što boljem reklamiranju kutka. A sam cilj radionice jeste da prosto mladi shvate i da se oprobaju nekim tim medijskim sadržajima, to jest da savladaju malo znanja šta znači biti novinar, šta znači biti spiker, a same te veštine pisanja, objava vesti, fotografisanja, snimanja videozapisa, sve je to u nekoj meri sada bitno kada objavljuju na društvenim mrežama, jer vidimo svakojake i razne objave. Eto, nadamo se da ćemo im pomoći da budu u tome što kvalitetniji, a kažem opet u nekoj daljoj budućnosti moguće da im to bude potrebno za posao i za neko svoje usavršavanje. Multimedijalne radionice će se, za razliku od većine drugih programa u Američkom kutku, održavati na srpskom jeziku, a termini održavanja radionica biće usklađeni sa dnevnim rasporedom srednjoškolaca i studenata kojima su prevashodno radionice i namenjene. Zrno po zrno, sigurno i uporno stvaramo vrhunske sorte i hibride, priznate po celom svetu. Za našu njivu, za našu zemlju, 80 godina dobrog semena. NS Seme. Ovogodišnji pozorišni susreti učenika Gimnazija Srbije održani su od 13. do 22. aprila pod sloganom Odrazi se. Pobednik ovogodišnjih susreta je Gimnazija iz Lebana sa predstavom Sve je u redu. Pozorišni susreti Gimnazije Srbije održani su 22. put u Kragujevcu i predstavljaju prestižan festival tog tipa u našoj zemlji. Selektor ovogodišnjeg festivala bio je reditelj i glumac Miroslav Petrović, koji ističe da je imao nimalo lak zadatak da od velikog broja prijavljenih odabere 14 najzanimljivijih predstava koje su odigrane na velikoj sceni Knjaževsko-srpskog teatra. Moram da priznam da sam bio vrlo uzbuđen jer stvarno nije sve jedno kada treba odabrati predstave za susrete koji su tradicija. Susreti su neophodnost, susreti su zaštitni znak zaista ne samo Kragujevca i Prve kragujevačke gimnazije, nego i cele Srbije. Mnoge dramske sekcije postoje samo zahvaljujući susretima širom Srbije, od Subotice pa sve do Vranja. I nekako sam se trudio da svaku predstavu koja je igrana na sceni Knjaževsko-srpskog teatra proživim. Nekima sam naravno manje zadovoljan, nekima sam više zadovoljan, bilo je velikih iznenađenja u pozitivnom smislu i vrlo je to težak zadatak, zato što nisam bio u prilici da odgledam nijednu predstavu kompletno, to su bile sve početne faze rada. Prema rečima Petrovića, susreti su specifični i po tome što se tek na dan izvođenja predstave vidi konačan rezultat, pa neke od njih predstavljaju prijatno iznenađenje, dok druge odu u potpuno drugom smeru. Ovde ne treba tražiti ni profesionalizam, ako hoćete ne treba da tražimo ni preciznost par excellence, nego baš treba da pronađemo meru između te doze naivnosti, neiskvarenosti i prave pozorišne igre. Miroslav Petrović kao selektor ovogodišnjih susreta posebno ističe rad gimnazijalaca iz Lebana, Kragujevca, Valjeva i Beograda, čiji su učenici, iako amateri, pokazali publici odraz dostojan profesionalnih pozorišta, sve u skladu sa ovogodišnjim sloganom.
Sledi jedna vest iz sporta. Kadeti Kragujevačkog vaterpolo kluba Radnički osvojili su 4. mesto u Kupu Srbije za 2003. godište i mlađe u Valjevu. Pobednik Kupa Srbije je ekipa Partizana koja je savladala sve protivnike, a drugo mesto je pripalo ekipi Vališa, a treće plasirana je bila Crvena zvezda. U Kragujevcu sutra sunčano i toplo vreme. U večernjim satima moguća je povremena kiša praćena grmljavinom. Minimalna temperatura sutra u Kragujevcu 17, maksimalna dnevna 26 stepeni. I stigli smo do kraja ovog izdanja Kragujevačkog dnevnika. Hvala vam što ste nam i ovoga puta poklonili vašu pažnju i poverenje. Prijatno večer u nastavku našeg programa.